ngade punya doi trong masa senong jual long ngatrengat ka asora Kawai ka jingja ka ba klampoi perkhan ba wei usamla penyai duhut basong basa hajowa yalong. Ubatrei hasora uladan ka jingtmu bandino ya ka tuk ka jongu da ka batmu banyarap bisa yala ka jong ka yeng khamtam ban krishan by class yala ka jong ka para ban ulekut ya wei briu ubatmu ban thiet ya ka ni ka tuk ka jongu ban ndala poi Hasan Mer Shilong uni ubriu uba umi thu ulapan ban tes jua ya kani ka tuk hadien baula tes ula phet bak lam yu issue kani ka tuk kadai ka KTMRC 200 but registration number udai AS not iway IK new not nriu kani kala ja hakan rutrik ujemang arja pusan hakapo shibaji hiteng no pai sngi uni usamla udap da jing sosi ka bakrau bat ulah kerpat bala dadan manu BUI nelap yakani ka tuk kinsu bha ban phun ban pentip lem syau how new number kendai pran riu ar prasau pra lai we not bat hakaju kopor nakalyang new samla ubla syatu no yakani ka tuk ulah kan turu yagi para bidan tuk bakin husiar bha da ka bakidon kinong tu kibadon kani ki jingtmu bantu yaki tuk ha ka bakum kini kibut kijongki niwat ban bu klumar yaki tuk kila ban syatu hakini ki rusyum kabu manin ngap ngap sewe kapasan sia ba manin kapor sibari sekian dulu tadi penagasan arjar kosan apa cuma matang bandi Hasan Mer ulah pantes utang nokhet ulah tes ulah kita daripada tu ulah tes ulah rasendan berkabai umpan paisho ulah simema kabai cuma ngadang mu bandi kabai ban dokter bisa banjara be aye bagi para lunga barang sekolah kelas nomor di banjor bisa dengan banjara aye ulah tes mau ulah pantes kata kabai cuma ngalah tes kata kabai ulah rasendan berkabai umpan paisho dengar ngala le por mana di naden ngarum ya isu atau nang kita terbaca ulara ai terbaca akan pagi pega lagi nogi balat terbaca le ka kita masih AS01 AK new not nreu kan nomor plate yang terbaik kita masih tetapi lagi nogi balat siapa penting dengar bila aban call on phone jangan kendai kan ruar prasopra live not bila aban kontak dengar tetapi isu nu sangat terbaik bro ngakan tiu yang ini perlu perjol di perawai don baik soal video dari usia bah nama kini ginong tit mentah dari ginong tok langsung kubu bah yang ini bah don marbaik da ibu baik sanu ro da usia baban bo nama mentah kibru batu kisar kibesar kibab itu